Rızık diyen adamdı kımıldatır, yiyeten rızkın adam yürüp tatır. Mağdayına hak yazganın kurmay kalmay, gerek sultan bulhun gerek imperator. Hudayım kudratına kurdum kengeş, kukregi her bandanın uyhu demez. Kukregi her bandanın altın handık, isindaniler varın adam bilmez. Ey adamdı adam maktamaz kuralmaha, ak hak et yatıp ırar yürü almaha. Avudla toprak tulup şunda tutar, Azrail gelip işin tamam daha. Ey yakşını yaman dağdan atı gitmez, yaman hüzden yürekten zatı gitmez. Saf altında necis-ki bu yahanda, necis gider altından zatı gitmez. Saf алтынды нәжеске буяһаңда, нәжес китер, алтындың заты китмәс. Мәшһүр Акмулланың һүҙҙәре әйтерһең дә яраудың үҙенә. Тоҡомо ҡоротоуға дусар ителеп, аҡылға һыймаҫлыҡ һынауҙар аша үтеп тә йөрәгендә халҡының моңон, күңел сафлығын, рух паклығын һаҡлап, ысын кеше булып ҡала алған был ир уҙаманы Мөхәммәтйән Ҡаҙаҡбаевҡа төбәп әйтелгән. Әсәйем Ҡартатайымдарҙың бер генә яңғыҙ ғына ҡыҙлары булып үҫкән инде. Мулла тәрбиәһендә үҙ заманын бик ғилемне, культурны бик аңлы кешеләре булды Ҡартатайымдар. Әсәйем дә шулай булды. Бик шәп булды боронғо уҡыуға. Шунан миңә йәш тулыр-тулмаҫтан Ҡартатайымдар үҙләре алып тәрбиәләнеләр инде. Мине бик ныҡ тырышып тылар инде. Киләсәктә үҙләренсә шул белемле итергә, шул ғилемне үҙләренән дә артыҡ итеп белемле итәрбеҙ тип үҙләренең планы шулай булғайны. Аларҙың миңә 5% ла йоҡмағандыр. Шул хәтле тырыштылар. 31 йылдың 6 августында атайларҙы Рыскулашевит итеп Себергә, Кемеровский область, Кузнецкий районға бер тайгаға октябрь айында апарып ташлағаннар. Өй ҙә юҡ, ней ҙә юҡ. Үҙләре өй һалып, бурап, барак эшләп, уже ҡышҡа саҡ бөтөрөп инеп, ни аҙыҡ юҡ. Условия билдәле инде, еүеш, һыуыҡ, ас, яланғас дигән шикелле, шул тайгала бик күпләре уларын үлеп бөткәннәр. Унда барғас, Маһира дигән апайым үлеп ҡалған инде. Шәмсинур дигән һеңлем үлеп ҡалды. Илебеҙҙән сығып киттек иҫәлләшеп, атам-анам ҡарап ҡалды бәхилләшеп. Ҡайтһаҡ икән беҙ мискиндар әйләнешеп, шулай дейеп хәйер-доға ҡылғыҙ имде. Йосоп китап көйө белән мин көйләйем, башҡа төшкән хәсрәтемде мин һөйләйем. Был хәсрәттән нисек ғүмер кисерәйем, бер Хоҙайым үҙең генә ҡотҡар инде. Советский флагларын кем буяған, был сәфәрҙең оҙаҡларын кем уйлаған, хисабы юҡ был донъяла ҡан илаған, бер Хоҙайым үҙең генә ҡотҡар инде. Балтабысҡы тотоп ҡалды беләкләрем, иҫкә төшә яна минең йөрәкләрем. Ҡабул итһен бер Хоҙайым теләкләрем, бер Хоҙайым үҙең генә ҡотҡар инде. Атайым Себергә ебәргән ваҡытта Ҡартатайым бер генә ниндәй ҙә был кешелек аҡылына һыя торған эш түгел был. Ул бик тарихты ныҡ белә ине, пәйғәмбәрләр тарихта бындай эш булғаны юҡ. Бер генә лә кеше аҡылына һыя торған бындай насарлыҡ мин ишеткәнем, күргәнем дә юҡ. Ғәҙелһеҙлек ул бер ваҡытта барып сыҡмаҫ, барыбер бының бер осо килеп сығар тип. Шул киләсәккә быуынға ғибрәт булһын өсөн тип, бына атайларҙы Рыскулаш иткән ваҡытта тартып алған мал нимәләрҙән мал мөлкәтте, бына кейем ҡаралды тигән шикелле, бына списогын яҙып ҡалдырған. 1931 йыл 6 август Рыскулаш Василий иткән ваҡытта тартып алынған маллар. Артатайым яҙған. 2 быҙаулы һыйыр, 2 тана, 4 ат, 200 алавай таҡта, 100 кришка таҡтайны тиос инде, 8 баш һарыҡ,
2 ултыргыс тал, 1 хандык, 1 көзгө истендей, 1 сагат истендей, 2 самовар, 6 харык тирехи, 1 хыйыр тирехи, 1 фургон, 15 кадак ябагы, ялгыйын булайын ябагы, 20 кадак көзгөйін, 1 үстәл, 1 казан, зордан, 2 күнәк, 5 майтабығы тәрелкейді, 1 бисен тапқыс машина. Мүлкат зор булган екен, Мына ошоның өсөн 5 нәсіл құрытып біта яздылар. Мен случайно тұрып қалдым. Атайым қайтып келгәс Сібірден кулак выселкынан қасқан деп. Таға алып кеттілер. Беломор каналдан қайтып келгәс бейт йонсып сақ қына ені қайтып келдейінде. Шунан хейбетләп колхоза эшләй башланы, ударник болып. Ниме эшләйлә қолынан келейіні. Лавагрейки белән ашлык сатты инде бик яхшы. Шунан 37 селоз келіп етті. Тағы алып кеттілер инде атайымды. Шунан шул вакытта Елайыр түрмәһендә картатайым белән бергә ултырганнар инде. Ул элек Полини НКВД ди торганлар, ул Полини НКВД элекмән инде. Шунан баягы ялган яла белән баргас тикшергәндән соң гына оны бер 3 ай ултыргас Елайыр түрмәһендә кайтып килде. Шунан инде унда инде Камил үҙәгенә үтеп, йонсып, шунан һуң ауырый башланы. 41 ел март айында үлеп қалды инде. Бик яфалар сигеп. Ул еллардан шауқымы картатайымнарла урап үтмән инде. Мәсҗидте алдылар тартып. Картатайымнарның немәләрен талай башланлар. 3 мәртәбә инеп алдылар. Бер генә немәлә калдырманлар. Өй эчендә. Теләһән инде такмаклар белән мәсҗидтә бейләр, ярлыгында байында талайлар. Бер диндә тәртип әдәп калмагас, шунан төн караңгы тигән нимә мөнәҗәт чыгарды. Dönüp karanı karanı yakılışam yanmaz miken Yağmur urunun ahvanın rahmeti yağmaz miken Kandan işlengen bağanalar tamam avmaz miken Dünyanın şeytanlar yedi Bereme gavlanmaz miken Yedi tuvan gitmez mi afet aska kaplanmaz miken Kanlı dingede feyz rahmana berle paklanmaz miken Bütütü ülfet bendelerden tenlerinde kan bilen Tapı harahat edik huzurlu Kılar tabağı isyan bilen İntuven etler biseyler Uynaylar gırfan bilen Sarıp şalarının zıvanıylar Bulkun rizvanı bilen Tarılana yen ile anlar yen Esetekesi gazım iken İlk torlu elle insanlar var hannasım iken Yer bilen kukten arahan kaplanı hur erbilken Kurmayın me her bir insan kerine kirmeni kirbilken Her semavi izgelekte tap izde şerbalken Yereceğinde bir kıyamet terbalken mahşer balken Kipte yerler kurma kuller tamsıha utanmaz miken Ey ilahım yer bilen kuke indi saflanmaz miken Yok ümitsiz bulmaymalı her hıyalımdır ümit Beni fakiri bulham eğer kun elimde duşan ağlar benim ümit Lan mullalarga indi yer sağaru yer yerlau gayip analhala onun deri sağargan bir iki yer var indi.
Yeşil sana yigip, yakşat yigip, kubürünüm hakmar buyunda, mal mülkümden ayrılıp yayau yürü, hiç yok yine benim uyumda. Ormanlardan öte, yollar öte, avtomobil arba big öte, yayau güne yürüp arba hero, gaziz yenleri meşgul ötetip şol yerde. Mulla olhala hilaf olhala yazgan. 5-ci klasты bitkes, arayağına okurga mümkünçilik bolmany. Şol ülkenler eretine 13 yaşlık kine bolar. Şol ülkenler işlegen işlep 42-nji ýyldan awgust aýyna hatly ýörenek edi şu bilen togan awlybızda. Şuna armiýaga alyp gitdiler. Hoştan 42-nji ýyl mart aýynda gaýtdyk. Şondan tagy kolxozda türlü işle ýüri turgas. 51-nji ýyl şofer kursyna okurga gitdim. Samarskile şu wagtdan alyp 62-nji ýylga hatly şu bilen togan kolxozda şofer bolup işlep ýördim. Мына бында лучший пчеловод района 1977 года деп алган. Куртулук ишине качан башланды? 68-nji ýyl iýul aýynda başlanyk. Kolxozga kurt hezge tuturga teýişik dip осы rayondan zastavit etdiler de kolxozlar uýlaşyp şol men elek kurtlarym bar ýene kurt bilen zanimat eteýdim. Bek bilip ýetmehem de azrak aňlaýyn kurt işin turunda. Şundan men bek kurka bolham da şol kurtlardy kabul etip aldym. Şol wagtdan alyp 2004-nji ýylga hatly kolxozyň umartalygynda işledim. Nisekter menen elleýsek işler udaşna gitdi. Özüm any seren aýtala almaýym, göreň tyrşkanmydyr indi. Ana kurtlar hep yaratdy meken? Men kurtdy yaratdym. Men şol galyr. Ýyrla bilsäň, belki kurtlar da baldy köýrek bereler. Da, ýyrlaýmaýsa men ýürüýe almaýym. Ýyrladım men ýürgende ýyrlanym. Şol heybet kurtlardy bek heybet görsetdim. Munan özü bilen pasikana marşa şu kolxozga 3 pasika astyk. Men kurtlar berdim. Ýyl haýyn baldy köýtip berdim kolxozga. Bek oňaşly boldy işlerim. Olatayımlar üretkendiň 5% ýygyp kaldy meňe ýaraw. Totalitar rejim sorunda halkybyzyň aýrywsa ruhy dünýähe teleflengenine köýnüp aýtawul bu hüdberdi. Äbit başkurt halk ýyr klassikasyny ýakşy bilewi, ýyrlawy bilen birge hakmardyň tübengi agymy boýunda ýaşagan ötergenlerdiň ödünselikli muzikal folkloryn, hirek ýyr küýlerini birge keltirip ettirgen. Yetip ýetkeni pulturyp bilewine garamasdan halk ijady bayramlarynda ötkerilgen ýer beýgilerinde, halk ýyslarynyň respublika konkurslarynda al bermegen moň düldüli aýtabyny. 100% gaýhlay bolar ene hon. Ahmet Zaki Velidi, Musa Murtazylaryň isimleri, hizmetleri bilen birge ulardyň askerinde yaratyp ýarlangan ýerlerde tyýyldy. Ikilegine ýigit ýolga çykdy, bir gün aksa tapam faýda dip. Baralagyna turgaç ilaşdylar, ilahi takdir bizge gaýda dip. Millettiň kürählerin hidimlew, şuga karşı tura almaw fajigahy şulay hykyratdy meken ulardyň
Tuup uskan avul bütün öy bunu sayırsa oldular. Haybuların akıyır diyen işkille oldu. Akıyır avulunda üstüm şunda karta tayımlarda terbiyelerini üstüm. Bunlar beni yarlağandı bildiler. Duymanılar. Men uşunda gana vakittan yarlan bilekeyim. Бұл ауылда Нәбира деген бір апай болды жасы. Ермәк, Вахит, Хардиларын, Әрме, көп көйлер. Осы башқұрт көйлерінің яртығын дегендей. Ол апайдан өтіп алдым. Онан башқаларла ерланларынан да ерсілар болдылар. Тек көңілі İzzet, şap, işler oldu, oldu. Oyun yaratkan, tevge sığıp sahneye ayırlağanımda, Akyol avlunda sahneye sığıp, dünyanda 12 yaş buldum iken. Şafiq bizden Akyol'una sıkkan tip hileylerinde, şol Akyol'una sıkkan göğül. Ona bilin yakta kuminen işim kol tipte yürütele işim kol köyü tip.
Шул Акжолда көбінен Ишимғоловлар. Мына мен Ғазизекей деген ерді Ишимғолов Шарап деген қарттан ұтып алдым. Шол ерлай тұрғайны. Бек шәплі бір, әйбәт бір талқы қарт болды. 4 ұлы болды. 4 үлі шәп баявай егетлер болдылар. 2 қорайсы болдылар. Ерғали деген бір ұлы, үлкен ұлы, оны бигерек те шәп қорайсы болды. Фронтта етіп қалды. 4 ұлының Ишеу фронтта етіп қалды. Шул Ақжоллар көп кенә мен олардан да ерларды үйренерге туры келді. Олардан үй хайын қорайсы болды. Үй фронтта қорайсылар болды. Ерсылар, бик шәплі, әйбәт кешеләр анда яшәнеләр.
мәңгі яшап болмай бет дүниялай. Muhammad Nagay, Дәулет Гали Хасанов турасында һәләү түгел. Иә, мынау мәғрей көйләрен, анан башқала көп көйләрді, шул қарттан алы Наполеон Бонапарт, шунан Янтелі Ғашқа көйләрен шул қарт ойнай тұрғайны. Бик шәплі қарт болды енді ол шәп құрайсы. Ол ойнайда, оның ері ойнау өзіне башқа болды. Оның шекел еттіріп, ұста еттіріп, оны башлап ебәрі бітірулерілі әзіргі құрайсылардың шектер еткер алмайлар. Ерлай, оңынан ерлап, ердің тарихын хилей тұрғайны. Мұна мен мәғри деген көйді, шул қарттан тарихын, шул қарттан хилегеннен біләмейді. Оренбур облысында, Иқуандық районда Ақсурат деген бір ауыл бар. Шул ауылдан сыққан көйтіп ол хиләні. Бір қызды бір үшіге екінші қатынлыққа бергенлер де, шул қыз ұшы көйділі, ерділа шул сағарған деп. Шәп құрайсыларды қадірләптен ететірген, қайда олақыт қадірлі өмәнен, сол бигерек та оның көйлерін сонда ұтып алдым енді зауықты неден. Şu Yılayır rayonuna, Yılayırға Tölümbet деген бір орманға ағаш қырқа бардық. Сонда бір суал бар инанда суал яғып, сол бір баракта сонда ағаш қырқып ят деген ағаш әзірлеп. Сол 40-50 жыллар, 53 жыллар сол терелі.
Ул инде карт ул кайда гына барһала урайын калдырмады. Наполеон Бонапарт дип уйнай торгайны. Хәзер уны уйла көйләп күрһәтәйем. Şolay. Onun yarı indi ben bilmeyim yarı var mı yok mular şol köy şolay. Haqqa balып қалдым мен көйләп. Ахмет Марай Гарман кантонерының халық естмәгән бер вариантын беләгез бит әле. Әйе. Ул ярда Әбиш авылында Янсура дигән бер олата йырлай торгайны. Акназар авылында Гыйният дигән ага йырлай торгайны. Шулардан отып алдым бал ярда. Ул вакытта мен бала гына сакташ уны йырлап йөрәйнем. Бер агай ин малай нишләп ул иҗат йырлап йөрәйнем. Мине бит утыртып куя икән бит. Нишләп уни дигән ул канто, нишләп канто турында йырлап йөрәйнем. Уни дә ул булмай штатский. Бик куркыткайны шуннан һуңна мен улды йырлауына түгел, ул йырлап онытырга тырышкан да. Unutmay isimde şu iki gene kupletini alıp kaldım. Kalgan kupletlerin men yarlap oylamadım men. Şundan Kahraman kantonun bik yarattım men. Gel istengine köyleyde yürütürgaydım. Terar yakayına da yok, karvan gideye hayker. Baharanan tu geldahi vahananı Kahraman kanton iski bulmayış tat iski Başpurt iski mallat sala bulmayış tat iski Ey karın borkalayı Sahıray dalay Karamalay üskende taliken Baldan yalar degelay pahaniken Pani dünyalarda bilden kamiken Kahraman kanton iski, bulmayış tat iski, Başpurt iski, mallat sala, bulmayış tat iski. Ardatayım, bir zamanın gıylabının işlerin biri oldu. Şu, buna kitap kızların hüdme tercüme eti otura turgayını, ol, Urus sala, heybet bildi, Urus sala yazıp, bir türlü Kengashga uga kishilar ko'p kela turganlar. Uga shul kengashga berib, ularga даже qag'irlar yozib berib yurgan kishi bo'ldi. Bola aytib beradi turgan balam, yaxshi kishini yomon kishilar yarata. Tash bilan urganda ash bilan ur. Aldama, xurlama, takabbur bo'lma, mana iblis Gazazil degan ilk firishta bo'lgan, ana shu o'zini minlik arqasida, takabbirlik arqasida uzmoqdan bo'lgan deb. O'zi gel aytala ho'ndan köylab nishlay turgayni, ko'rsata turgayni. O'zi shuni köylab o'qib, mana shularda atlab olib, mana takabbir xatiringa kelsa fil xal, Gazazil qissasini yodingga ol deb, mana bu Sifatul G'azizning kitobidan o'zi endi shuni aytib Şunam, babiştinde jana Gazazil degan şiirin yatlatırga uçtuğunu, anı men köbüne atlap alıp kalalmadım, şu bir-iki ağız o'zi eshitib qalgan.
Нишләйһең калбендә ак эз булмагас, кәкре бармак баштан ук төз булмагас, мәгрифәт тәүфиq белән берләшмәгәс, вазданы аклы белән серләшмәгәс дип, гел шу көй белән әйтеп нишләне. Шуна нәфсе булма, нәфсе ана Карун нәфселек аркасында Карун булып киткән. Менә шул нәфсе турында тагы мына бала әйтеп бирәтте инде. Химез күп кыйлма был тешләк итеңде, котырып ярмагайнага битеңде. Йыланны асрадың нәрсә йыланы, олы булган хайын өстен зыяны. Үтептер кул белән мойнын тотарды, хәтәрдер көз кылып башын йотарды. Шу нәфис турында язылган, шуны әйтеп көйләп уже ятлаттырды инде. Яман кешегә катышма балам, яман кеше сан яхшы әйтсә, сән китан дин, яман дин, кас яман дин, кас яман дин. Үйрәтә торгайны. Яхшы кеше менән катыш. Яхшы кешеләргә белән катыш. Менә есләмәй ул вакытта инде галантия әйтиммән, есләмәй магазин эргәһенә үтеп барганда һиңа ул кеше бергә тамсаһын да бушка бирмәй, шулай да һинең танавыңа, морныңа есе сыга дип. Шуның шикелле яхшы кешеләр белән катышһаң, ул аның һиңа бер генә машкалла аның акылы или белеме һиңа теймәй, шулай да ана шу есләмәйдән есе сыккан кебек, ул уның барыбер шул һиңа шарафаты, яхшылыгы шарафаты кирә. Яхшынан үрнәк ал, ямандан гыйбрәт ал титер. Яхшының шарафаты, ямандан касафаты тияр титер. Балам, бел дә исеңә хал да кой, кешелә яткан акса белән бер. Шу кешелә яткан акса кайы вакытта кирәк, шул вакытта алалды тотына, шуны шикелле белем дә шулай кайы вакытта кирәк, алалды тотына. Нисек булһа белергә тырыш. Егет кешегә 70 төрле һөнәрне ал дигән борынгы мәкаль бар инде. Шулай итеп үйрәтә торгайны. Шул кеше фала шунда төрмәлә үлеп калды инде. 37-нче алып киттеләр. Әсәем бик шәп булды. Укырга борынгына уның шул хәтта тавышлар һәйбәт булды, ул мөнәҗәтләр укый инде. Мөнәҗәтләрне мин белү шул әсәем ягынан калды инде, Нуйер инде, шул үскән авылымдан калды. Мин үзем Аккыр авылында үссәм дә, туган авылым Хакмар бүреһе, Хакмар назары була шул. 13 яшьлегемдән шул күп вакытларын шул Аккыр авылында үткәрдем. Шулардан шул ярлаусылар арасында шуга мин ярсы булып калдым. Инте яшерәк күренә, үзең яшәгән карап, бүтән үлемдән кырлашларга караганда шулай дип әйтәләр инде. Шулайдыр дип уйлыйм. Әгәр дә шулай икән, мин түлке шул yerдан дип. Мин кайгылы вакытларда ла йырланым, куанычка ла йырланым, вообще мин яшәй алмайм. Кайда гына була йырлайм. Булдыра алмайм. Мине шул
гомер инде минем өсөн. Мөхәммәттән Ярау Казакбаевты беренче тапкыр тыңлаганда табигыйлык һәм сафлык нурларында коенып тирбәлгән моң тулкыннары күңелдә тормыш зарларыннан йыелган юшкынды юып күзгә эркелгәндәй була. Уның йырлавын халыксан йырлау этабыны дип әйтергә була. Уны кабат-кабат тыңлаган һайын үткән буаттарда яшәгән атай-олатайларның рухы менән осарышкандай булаһың. Иң гүзәл мәгънәһендә милли туйгы кичерешләреннән ләззәтләнәһең. Халкың өсөн горурланаһың. Ата-бабаларыбызның йыр-моң аманатын, рухи мирасын кадерләп, һаклап килер буыннарга тапшыруы, халкының зарын йөрәге аша үткәреп, һөйләп, көйләп, аклык, сафлык, изгелек өләшеп яшәүе менән дә дәүребез акмуллаларының береһе ул Мөхәммәтйән Ярау Казакбаев. Яманды турә кылһаң илен бодар, акылһызны үстерһәң телен һудар. Күрә димә, кара димә, фиғлен кара, яман арғымақтан яқшы мәштәк улар. Қайсық уқ атқан білән туры кетмәс, яман һүздән күңелдән хуры кетмәс. Құтырған эт һаваға қарап үргән білән, асманда тұрған айдың нуры кетмәс. Яухағыз бір түшкән кіріп өтмәй қалмай, қайраһаң кимтілгән ер өтмәй қалмай. Hər bir asıl öz zatına tartayken, zattıyı bulat kılıç ötmey kalmay. Adamga kımmet derse küngül digen, küngneyi buduk adamdan tüngül digen. Buduk kayır üstünen astı artık bulmaha, küngün tada vakit yerge küngül digen. İkense kımmet derse akıl digen, akılhızda tevfik yağı takır digen. Akılhızda dostılık aşın bir hang bul, aşın taş bulup kaytır digen. Üstünse kımmet derse sabır digen, sabırladan muradın tabır digen. Her yumuşta sabırhızlık tıbı hurluk, sabırhızlık başka bile halır digen. Dörtünse kımmet derse edep digen, muhabbet kesebep digen. Muhabbet edep hızda durmağanday, edep duru akıl hızda gacep digen. Mine mağlum hin uzun küpten yaman, nefsin hinin üretip bükkan haman. Belki biraz yaxşırak bular inin, kurhan hin uzundu itten yaman. Kotorup nefsin kitken buylap yaman, yuvan boyun uguzda yıkkan haman. Muradınsa yiteklep alıp yürüp, nise urunda avrayımda tükkan haman. Usulmaz aklarlağa kara kaban,
Qaramaz g'ilim qadrin qaranadan, qara et peygambergele abalagan, etlerden it qalgan yok talamagan. Yaxşılar haqdan köngel avdarmagan, yamanğa Xudoy rahmet yağdırmagan, bilimsiz üzü bilmez, günge günmez, minedi tintek hayırday havdırmagan. Mezbirav dünya kurmay üskenine, kujeni ayak iskenine, kaybirav üzün sahur bilim dili, almay birme hikan bayda yirgeline. Jagala bu yav bilen tavus bulmaz, yukene maylav bilen kayış bulmaz, kuk timir kayrav bilen almaz bulmaz, kuk işak yoldaş bulup mundaş bulmaz. Adami bul zamandın aram tamak, kungli kara avda ala irdi yarak, kutermayhin tura aytkendin adam düşmanğa peygamber de yaramagan. Arabızdan galimsiz kayamandayız, mecliste gaybet bilen tamamdayız. Bu zamanda tura ayttısı kurup kalgan, tura aytken arttı yakta turup kalgan. Evveli tadartı kerek istin kirin, istet olup yatmahın tadı kirin. Ahdariga istadarhın, bulmaha fayda vermez kuru bilim.